Video 7 along arnikang samambirta thanbang sami bismai disopi non-birta thepipen arjitha. Mewar University admission came aphuthak Binong teron pen pherangke amai kangni. Non kitrmi owe kimiatum loke charli akinang sot lapen anso se loke charli pa prang donang jipura non kewang ji jakong acheklo ni phaisir cap pen cap surini rain korapho ninia pharmana phan Mewar University admission came aphuthak mai pado ponji pusi Assam Gaurav Award mate North East Career Counselor Sri Binong teron pen owe kimiatum aphan birta kimi ke1p Inudvet loke thek penta bang pharo phan pangri un lapen kimisana towar japon thek Lason si non kewangji surini rank kora pho aningkan jakonga cheklo ni phaisir cap pen cap ninia pharmana phan karbianglong arong supi difu club along Mewar University admission came aphuthak mai pado ponpo bangso amai long Mewar University lapen pinang an loke thegatu nangchi tongdunji pusi Assam Gaurav Award mate North East Career Counselor Sri Binong teron pen pherangke thengno ningjepon Anparta anso se klardak alam the kachini jia phan mobile number 900189756 nanghumri ignon puta career counselor Binong teron pen pachini pon news text report B News 7 Non-birtang ton pen arjitha. Nili dak nasitong do media korte tungha nili hinpen kachoro pajirlo nili non media thengno ke bagalam theke lahano je nitum Mewar University di Mewar University alam ese thini ningjeng thingdo athe da penang an akijo course haga chardi do pen kedang engineering pentang agriculture mani ka chardi student to ninghang pade chardi me pen ke pharmaceutical do health science do management and commerce do ke tourism and hospitality management course do different courses do dasi nalito da laso Mewar University long chardi ji pulote da ki joy pen chardi dong ji to any course da Mewar University ko pia course ma offer nalito ma ki joy pen chardi dong ji la hello isi beta mesen beta ke pen ke nalito uniform di university uniform tame nalito ma ki joy pen long pen beta joy data bags and along necktie ID card tame ki joy pen nalito long ji pen ke da nalito any course di any course na tom mane medical course and bang de mane engineering course and bang de lang litum handame textbook ahin dame ki joy pen pi nang laso university ke education ke free pidet lo pen ke mane bang kurang ki student tum UPSC coaching ning hang do bote UPSC coaching dame free pen charli bolong di laso university long Mewar University long charli bote non only hada ki pinani ke only kecho gijen long mess fee pen hostel fee da morning breakfast doji lunch doji snacks doji dinner doji la kute pangrom et pen mess fee pen hostel fee pangrom et fee only affordable price that's just only 6,300 6,300 le pilote per month okay 6,300 per month pilote laso university ke nalitum chardi funding ham kote long pen ke direct admission lo nalitum CUT through pen tabang me ba direct admission ta job asi non nilitum lasol media bitung pe ICC tuning ring tung ke lahan non date na kileji date 9 and 10 di non date 9 and 10 July arni nilitum dak difu club lo dak difu club near difu bus station lo nilitum dak admission camp bi ponji nilimat sido po pen ke nililong na cerap to Mewar University student punta do inot bahani na cerap don po nililong kasi hula soar ni dak karbiari so ijang to mane ninghang bang do ba ki joy pen la education free education ahin admission ke anji bang do puti direct admission long po la hula soar ni date 9 July and 10 July ani na umri di pasi chuning lilo pen ke nang litum si confused do plate la halo 6,300 a fee bang ko 6,300 ke laki only la hostel fee and kecho long la ke nang litum kulo so a course madi teni ko ate ke pharmacist lang ke 4 years course duration dili 4 years tamil la so amount si pinang ko nang litum plus ek bosor veji la so amount ke kuyat kalilo nang litum duration ko an 4 years tamil 5 years tamil just 6,300 per month pilote hadake Mewar University long ke welcome pen ke nang litum scholarship facilities do scholarship kopi ma amount ke lang nang litum percentage mesen polote 60% stand up lote nang litum pantami scholarship long tamil lagi nang litum si CN pola non na to hada ka chipinai ke just 6,300 bed lo ata kecho panan baki overall ke free of course lo UPSC coaching ta free lo dasi
ning hang do tum pete bang iknot na humri non date 9 and 10 July. Tasinili lam the la si ing ton kok lo karton. Lapan lam thi si labang so akut kucing along kumani atokan no tumta aning kahang tum duji mimi lasi ladak pherangke atheng no lonang di na pahungri pan kupini contact number ason pik dejim. Nili number lah lo 8453944755 na so number lo nili pan nang call lo pete nili 24/7 definitely nili na receive ki pen ke nang ani ko la so pen ke pini career guidance ahin pini confusion do patme nili pan nang beta ta job nili nang than nili doesn't mean that Mewar University long admission and back nang ji boi kali ka pre career guidance ahin nang itum kinang sot do plete nili long gari tame pen ke date 9 July to 10 July ni na homi ta na so ni le career ahin nang discussion confusion do pati nili nang than iti la ta receive beta. So regarding the percentage, the penalties we need to pay on. Lalo nitum ST, SC, OBC student tumke 45% do plate cha la 45% pe lo dan ke up ke chok na ban ma dan ke kumani abang ku karbeng lo abang kumani abang ku bang pi 85% above ba 80% above do plate lang litum ke ki joy lo dak ke dak nang litum hula mess fee da pinang nilo hostel fee da pinang nilo those who are getting 85% above free education mga dati. Nang litum hostel fee tapi nang nilo, mess fee tapi nang nilo. Free of course no. Manyaran ko 85% above natin nang bid type na. So regarding the funding for the payment and the Kapre Kaprek tumanda our side do kami dan kalila da ST OBC tumanda ada opportunities da long range. Ini Ante piniberta lansing toni kok dumi thami kurang tu kardon.